turi kumwe ngaho tekereza ubuzima bwo kuba wenyine uzoba mu wa mugabo we ko warakaye uburakari bugeririya kandi iyo umuntu arakaye vuba vuba ndagusezereye genda ntituzobana wamugenda uguma iyo ngiyo sawa turemeye umwaka wa mbere umushinya urahari uwa kabiri uhari imyaka 5 yashize umushinya urashize none uzogira gute uzotangira kwiruka mu gisagara wakwemera ngo uramusese ngo agende burundu ngo ntuzoshaka reka mbabwire ngo ubuzima bw'umugabo n'umugore Imana yabuvuzeho ni ubuzima bukomeye tugomba kwitwararika iyo uburakari bushize ukenera umugore iyo uburakari bushize ukenera umugabo ngo twarakoroganye ngo twarasenye ngo yaragiye aha cyangwa abandi bakabangura abona ngo kuvanga abantu bazotugaye ngo ibiki nibiki ngo uzuja muri rashambure ngo uzuja muri ane hayi wewe abakozi ba shitani harabari hano hari abakozi ba shitani arazabikoreza nimba bari hano bamasoka bagendi mwarananiwe tuvuge ngo amen igikenewe niki nibisiza ko wihangana ukihanganira umugore wawe ngo cangwe ngo nimba batagize ngo baza basepara ngo umwe agirishukaye undi agishukaye ariko numvise ibintu bikomeye ariko satani araho Bibiliya yatubwiye ngo uzushishuka hagati y'umugabo wawe n'umugore wawe ngiyo babiri baryanye barasusuruka niko Bibiliya yavuze ntiyavuze ngo muzamushira amashuka hagati ntiyavuze ngo muzamuryama mu byumba bibiri ngo ibiki nibiki ukabona baraje barazuyaje abashitsi baraho ukabona umugabo yicishije ahangaha muri ya korodoro akaja mu cumba ciri mudamu nawe agasese muri kiri agasura mu kindi kiri ingi mureke mbabwire ngo urugo Imana ishaka ni urugo rw'abantu babiri babana tuvuge ngo amen bafite icyo bamarirana ibyo mukora byose mukabivuga kimwe mukabikora kimwe ubwo n'urwo rw'Imana ishaka bene data nimba tudakene ko satani atugaragaresha iruba atugaragaresha imibiri yacu kugira ngo adutegeke tugende hano hanze dusuzuguza Imana yacu nimureke ducirane bugufi tugaragaza urukundo buri muntu akunde mugenzi we anyugwe na mugenzi wavuge ngo uyu ni w'Imana yambaye reka mbabwire nko ku rugero rwa mission ya Debora Imana yabahaye mission kabavuga ubutumwa bakomeye kugira ngo mubwire abandi ubutumwa mugomba kumwebwe kwerekana urugero rwiza umudebora wese ahaba avakasha agomba kugira urugo rwiza rurimo imico myiza rwubaha Imana bakundana bafite abana bubaha Imana ibyo bintu byose bigomba kugaragara ariko mu gihe tuzicara ugasanga ubuze kimwe reka nkubwire wa mukristo reka nkubwire wa mudamu reka nkubwire wa mudamu reka nkubwire wa mugabo hari icyo Imana ikugayaho kandi kurerekana urugero rubi nugera mu ijuru ikintu cyambere Imana izokubaza uko wakoresheje urugo rwawe izakubwira uko witwaye ku mugore wawe izakubaza uburyo witwaye imbere y'umugabo wawe zakubaza bijya byose wishe bene data ni byiza ko tugomba guca bugufi ibyo twishe ibyo tutakoze neza tugasaba Imana ikatubabarira tugatangira urugo rushasha ngo yaye ngo ntitwagize ngo fiançaye ngo yuzuye ngo twabikoze byihuta ngo nza numva neza ngo simukunda wabaye ute izo ni intege nkeya zikuvugisha ibyo ngibyo njewe uyu nguyu nta fiançaye nakoze nashatse mfite imyaka 16 yego harege mwavuga ngo si umuntu uduhagaze imbere ninde ndagira ngo mpibwire nashatse mfite 16 mfite 43 mfite abana 7 umwana wanje mukuru afite 22 ari mu kabiri kaminuza urumva mwumvise imyaka mfite urugo umuntu wakoze karikire neza wihuta ninde namfasha umugabo mugenzi wanje namfasha umusaza wamfashije 16 ubu nyine mfite 43 nukuvuga ngo ni nka mfite nka 27 sibyo umusaza 27 tubana neza n'umugore wanje ndamukunda ibi bintu mbabwira byose nzambikora ntabwo naje kuhagarana imbere ngo ndi umuntu ucubaka urugo vuba atandi siniya ni umuntu ufite imyaka 27 yarashatse ninde wenda papa Jacques abaretse Bishop Jacques abaretse ninde wundi simbarusha mwese 27 ninde simbarusha mwese ufite 27 nazamura ukuboko turebe
aho nimushimire Imana yamfashije nanje nabyitwayemo neza. Mukomere Imana cyamashe cyane. Ndacari kadogo manzi muri kire hasi. Sinoro mvugana nimwe mufite 26 ndabarusha. Bo bari inyuma yanje, ni bari inyuma yanje bose abo ngabo. Reka nkubwire mwa bantu. Ntabwo ndimo mbabwira bya bintu by'abavuga butumwa ari mu buryo bw'ubukristo turabigaragaza. Ari mu buryo busanzwe turabigaragaza. Twamaze kwemera kubana. Nari mbabwiye ngo nje nta fiancé nakoze ntayo nakoze. Ni bya bindi twebwe basaza bari baziranyiriya akamenya ngo umwana kwa runaka bakaje kubaza bagatanga inka bagura ngo uzoje kure umukobwa kwa runaka nagiye umunsi umwe nawe yambonye umunsi umwe ngo buce baramuzana. Ngomba kuvuga realite yose gampagaze ku gatute. Na fiancé umunsi umwe tubonana umunsi umwe ngo rangize ndamuzana n'ubu no mudamu waje. Kandi sindishuza ayaye ndashimye ako karabo kanje ariko twashatse twebwe igice karabo kitaraza uwo mugore wanje twebwe karabo imvugo ya karabo yari itaraza yishugwe kubango ishugwe ryanje nimba ari byari bitaraza bombo yanje byari bitaraza ibiki nibiki pastor aje kubivuga ngo ni sweetie hati biki nibiki nimba ari biki nimba ari biki nibiki titi niki nigeme biza binanira zamambwira ngo nzambwira abana nkaho gatepa ngo akamwe ngo pango twebwe tuvuga muzo mubivuga ubu nta kibazo nzanicara ngabwira abana ati tugiranye 27 na mama wanyu kandi mama wanyu ndamukunda kandi kindi nkagerageza gushamwe 4 neri ko rugero rwiza kandi nkabwira abana mama nkamubwira ati umugabo mwiza zamambwira umuhungu namwe ngo umugabo mwiza nuko kurugo karwahira akabige kimwe Imana yashoboje yampaye nkamagenda ngahanka mbigaragaza nkamena byinshi kabasumira nkambimena aho ngaho umuhungu akabibona mwereke mwemeze reka nsubiremo. Iyi Imana yakugire neza wahembwe wagize gute ni byiza kugomba kugaragaza urugero abana batazibagirwa mu bitekerezo byabo. Ukubaka niko novuga niko ugubaka za fondation zitazasenyuka ukamuza ugashira mu modoka cyangwa ni mu modoka ukayikodesha ukamumena n'amashoka zamatembagara mu rugo ukamufungura butu byuzuye bikama bitembagara bikamagira kimwe bikukubita hasi zo murengese duterura mufuka iki byose musheri nibiki bagaterura byose bagaterura bakarunda byose n'amavuta bakarunda byose nibiki byose warangiza ukamuhera mama wako mugaragara ayigana amafaranga y'imboga ukiyaranje akaba menshi akangana kuko bazaceje mama wampaye akamuhezaho akabona ko nyine wabaye bose siko bimeze ibyo nabyo birakenewe wa mugabo ne mutazo ubikora vraiment ese uzugira ngo urugo ni kwerekana urugero rwiza niki iteka yose wohora ugira byo dore reba none se kurareba gute n'ikindi gihe kimwe bizabigera umudamu nakubaza amafaranga ugenda umugire ngo genda urebe mu ipantara muri kofi ureke kandi nta kindi kintu umudamu azayishimira kubona amafaranga muri kofi y'umugabo kiza kizamura umunezero akaja mu yindi si agashogora ngo abaye make iri kwankura ibihora muri kofi none ukamubwira wabipanze kugira ngo urebe iri kwankura shogora abaye make kuramo bakeneye kingiki kuramo ibiki nibiki kuramo akayashopa yose ngo arashize we tenda kibazo kandi ayengayo wayazaniye gurisa ngo arangizwe n'ico ngico nazana nzi ngo ayangaye nico agomba gukora sinyatezeho nta sinyashaka yagiye mu ipantaro gusa ngo yerekana ugorugere gusa amen musubise amen mugishe uterekana ugorugero uri umugabo umudamu nawe ufite ubushobozi bunyine Imana yahaye ubushobozi nawe ni byiza ugomba kuzufungura igikapo cyawe ukareka abantu bagakora ukareka umugabo agakoramo ngo yango shari ngo ukoremo makeya ngo narimo ntekereza ngo sinzi ngo simenye mugabo ngo kuri banki hari ngo nibikiri ngo simenye ya reka koremo yose ayamare
kiko umugabo yatoremo cyangwa ubone nimba umugabo adafite fata mubwire ngo yafate yamarengeza nashaka arengeza sandura cyangwa ayatware ariko uzo umugabo wakwirwa nta mafaranga uyafite ikintu kibi umugabo wiriwe nta mafaranga ariko uzurebe nimba ari nta ifite umwe ngo sheri yatware ahubwo wa mudamu wo kwirwa gutyo ahubwo ngo umugabo wiriwe nta mafaranga wowe umudamu wo kwirwa neza nta mafaranga ufite kandi ukanatambuka abantu bose bakakuboneza ariko umugabo yiriwe nta mafaranga yemwe mwabadamu mbasaje imbabazi no kuruka Imana uzoza ureba nubona umugabo ari muri situation ya crise adafite kandi uyamuhisa nemene munafite nagashara ukareka kajeri nashake gashiri eke umubwira ati ngayo yashira imbere nawe aratekereza ariko kuriya uzaba uvuye ibitekerezo bye n'umutima wiwe nari mbabwiye ngo imyaka mike muri kumwe n'umugore wawe mwereka urugero rwiza imyaka mike muri kumwe n'umugabo mwereka urugero rwiza iyo 27 reka nkubwire ngo nta soni mfite kwihangana umugore wanje kuzageza igihe Kristo azaza cyangwa igihe itorero rizaza ese mu gihe umugabo atazaba gihari cyangwa umugore atazaba gihari uzamwibukira kuki uzomwibukira ku mahane ariko iyo mwabanye umugabo wawe akabatagera akagatanga akagenda imbere uzumwibukira ibikorwa byiza n'umudamu wawe nta kindi uzumwibukira ibikorwa byiza haleluya ni byiza yuko mu gihe mukiri kumwe mwegerane mwongere kandi mwishimirane umwereke ibikorwa byiza umwereke urukundo kugira ngo mu gihe atazaba gihari nasaza gutekereza akavuge ngo ndi mu kababaro ndije nyine ariko umugabo wanje yangiriye neza umugabo wanje ndamukunda ntafuno mfite ryo kumuvuga no mubanda akavuga ngo igihe twabanye neza ariko zo kuvuga ngo mugenzi wawe nimukiri kumwe ukananga no kuvuga mwabanye mu buzima bwo gushigana mwabanye mu buzima bwo guhishana mwabanye mu buzima bwo tukudabwizanya ukuri mwabanye mu buzima bwo bitari reka nkubwire muri ke duhindure nk'abana b'Imana amahame yo kubaka urugo z'abakristo dushingira ku ijambo ry'Imana duce bugufi buri muntu akunde mugenzi wiwe buri muntu wese abone ko mugenzi wiwe ari igisubizo ciwe ari umugisha Imana yamuhaye tuvuge ngo amen sema haleluya ni ahandi navuze ni uzona abana benshi bakavuga ngo sinokubaka kubera iki nta ciza yabonye mu rugo nta munezero yabonye hagati y'abavyeyi babiri nta byishimo yabonye yavuga ati kubaka ntabyo ugira abana benshi cyangwa ugira abana bake bereka ingero nziza ariko gora iteka ryose umutima ugucira ubanza ngo urimo urakwepa urugo rwawe nturubwizanye ukuri amagambo utabwira umugore wawe ukaje kuyabwira abandi amagambo utabwira umugabo wawe igitwenge utazusekera umugabo ukaje gusekera abandi mureke nkubwira mwa badamu tugase gusekera abandi utazusekera umugabo wawe bamwe ibitwenge ku bagabo babo barangi ariko yagera hanze ngo ai reka nkubwire ngo duhindure jewe ndashoje kugira ngo papa Jacques bishopaze kugira ngo nawe avuge bene dan shoje mbabwira ngo nimba ari ikintu cakunaniye kireke amen ndabizi ikintu mwari mwitezeho muragura umuntu karavuga ibzingo nababwiye uwo ndiwe mwanumvise ari ukubaka simfite imyaka mike nubatse naje ndi umugabo nkanga twese nukwihangana twihangane dushire mu imbaraga twe guheza satani cyuho satani twe kumuberekera twe kumukingura imiryango uzumubwira ngo sheri shushu mugabo mwiza karabo kanje ibiki nibiki nawe nibiki urebe ikintu cogusha umugore wawe umurebe nemba ari gihe kimwe nubone nemba ari umwenda ukenewe uhenda umuheze ubu nyine ngo hari ibibubu nemba ari ibibubu binini mu Rwanda ngo bigura 300 umugore arimo kwinjira ukagira ngo ni inzu akamagenda gute papa hano ndi isigashira ndoro ngo madam ukiguranga umwe naramubashije ngo kiguranga ukigura 300 nukuruke nukamagenda kandi umunezero ukamawuzo nimba umudamu wawe atarabonekira uri yake kimugurire miliyoni w'amarundi inekigura umuriyoni w'amarundi ni mukeya ku mudamu mugurire uguzo umushana umubwira ngo madamu wawe gitore nurangiza umubwire umushira imbere umujane muri vile ngaho tambuka azotambuka umukobwa wabake azosama agenda
ni umunezero w'urugo iyo umudamu wamugura ikibubu cy'umuriyoni akacinjiza mu rugo. Aza yinjira mu cyumba akavuga ngo umugabo uzi umuhamagara ngo ariko madamu ngo karame mama runaka karame washa gusohoka ngo se ngo papa ngo uragenda udasomye kucaye ngo reka ngo ukorogere gatoya ngo ibiki ngo ku kazi baradwese ngo reka ngo ukorogere gato kubera iki waguze ikibubu umunezero uranezero. Sema haleluya. Yewe mureke dose Imana yacu ishubahiro. Sema haleluya. Nawe mada simvuze ngo uzoguri umugabo ngo umugure costume nibiki ariko wowe wabuza kandi konezeza umugabo tugira utuntu tuza tutunanira je ngo utuntu ntazangura madamu arabizi ariko nawe yemebonye ndamushimira kandi ni utuntu dutoya ariko nzamushimira. Iyo yatuguze akatuntega mu nzira kandi nkunda kantu gasha nzamuga ngo se nipime atenye nibyane ngo nibyawe yo nanumva imbaraga kama ntaco nzokwima ntaco no kwima ampaye akantu kagura 5 ariko no mu ikintu kigura 100 kubera kuko umutima wanje wakishimiye. Reka nkubwire nawe ntubuza konezeza umugabo wawe. Ese wabuza amafaranga yogura agashati keza hano ka white hano mu mujyano cyangwa nitushake tuvuge 50 milioni y'amarundi nangahe cyangwa tuvuge 50 milioni iwacu divisé par 3 ubwo ni combien? Ni 15 milioni. Ni 15 milioni wana 50 milioni iwacu. 50 milioni iwacu. 50 milioni iwacu ni menshi yani wanyu. Sasa 50. Hari amashati y'abagabo. Hari iwacu agura karana 5 milioni. Na amashati adasaza cyangwa 50 milioni. Simvuze ngo yabona umunsi ariko nk'umunsi Imana nawe yagushoboshe ukavuga ngo urayabonye. Tuvuge ngo amen. Abadamu tuvuge ngo amen. Genda uce hano mu gisagara ugende unyegeze numara ubaza ati ishati nziza ni yihi ya 50 uyigure yasase nkandi numara uyibika ifunike nurangiza ya white nziza uramuzi n'umugabo wawe size yiwe numara uzicara nurangiza mugira ngo papa runa mfite akantu hano akaga mfite akantu keza ndakubwiza umugabo ndiyoje kukaza atarakareba ndarekere kareba mada kendiye kukareba nagaki numara mugira ngo ngishati nziza yo kwambaza costume nziza ya white yo tuvuge ngo amen. Umugabo azoza atasa 11 nukuri kw'Imana saa 11 azotangira kukubwira umenye icyo yageze aje gushaka mu kabari ushaka icyayi ushire mu njenjewe nimba ari njenjewe ushake mu kishiguriya gute abagabo ntukamuzana icyayi kitarimo kanjenjewe nibiki cyangwa ka kofi kandi ugatuzumugiramo akantu mukorogere n'abagabo uramuzana ikintu guzakira aho ngaho shemo kakanjenjewe ugakateremo yewe ufe gushemo kubera iki wamweretse urugero rwiza yamenye ku rugo rwe ari rwiza yamenye ku rugo rwe ari mu ivyishimo agatasa 11 abandi bagabo kamamagara nagize programme mugabo mfite programme mu rugo nibiki agatangira kukwerekana ko abana amadevoir y'abana n'ubundi ntiyarazi ko devoir zibaho ntiyarazi ko ibiki agatangiye gukereya ibintu yavuga. Tuvuga ngo amen. Sema haleluya. Yewe wa mugore we gira kandi ukora were ku mugabo keza. Soje mbabwira bene data bakristo bamenye Imana ni mureke twereke abagore bacu rukundo n'abagabo bacu tubacire bugufi nibwo ingo zacu zubakwa neza nibwo tuzaba abadebora beza nibwo tuzabwiriza ivuga butumwa rikagenda ariko ntuzoza kwerekana ivuga butumwa mu rugo iwawe ridahari tangire werekane abana bawe bereka ivyiza urukundo mwatangizanye muri fiançailles ya mafoto bazabareye mu ifoto jari twebwe gico gihe twashatse amafoto yari tayo ariko bunyi nzani ifotoza ngahita noreza umukobwa wanje nkamwereza wabonye uwo mugabo n'umugore hari ndi namweretse kera ate sibe nibande yewe namwete undebere ndi kumwe na madamu urebe nimba twambaye nimba tubere warantu ko twasohoke yari mu rusenge namwandi ngirira vuba ngo papa ngo ndabona umeze neza nta kibazo kwewe ndebera yewe akambwa ngo umeze neza ngo ni okay ndakwerekana massage nzambimwohereza iyo turi kumwe kubera iki shaka kumwereka ko umugabo n'umugore bazabana iteka ryose mu rukundo nimba naramwese ko namukundiye nyina nawe azakunda umugabo turi kumwe ibi bintu nzambikora
nawe uzubikora. Umuhungu uzoreka kumukundira nyine namara ibibazo ushake bazoza mutera imigeri. Buri gihe cyose uzasusha guhuza ngo uzagenza gutya ni wowe wateye imbuto mbi. Azoza mu kubita imigeri yagire gutakora ibiki nibiki akavuye nibiki kubera iki wabimweretse. Ariko ereka abana ingero nziza. Tuvuge ngo amen. Kandi ikindi congeho urugo kurya ni byiza kwereka abana ko mama wawe afite agaciro mu rugo. Jewe nakuze nta mama mfite. Ako nakantu kagasebenza ngendana. Nzambwira umugore ngo tuzokunda abana. Kandi tugomba kubaheza ikintu cyose bashaka. Kurumva? Ico ntabonye abana banje bakakibona. Turi kumwe? Mwaba Kristo, mwabagabo, mwabadamu. Mureke twerekana urugero rwiza, duhere ivuga butumwa mu rugo rwacu, rize rigere muri Debora, ikino gisagara twagihindura. Ariko ntituzagihinduza iki amagambo gusa, tuzagihinduza ibikorwa byiza. Tuzagihinduza imirimo myiza. Ariko kuvuga ngo umugore wawe ngo uramuhishe cyangwa umugabo uramuhishe umuciye inyuma. Reka mbabwire ikibazo dufite uyu munsi wa none. Impamvu ama divorce ahari nuko abantu bacana inyuma, abantu ntibagikundana. Buri muntu ntagiheza mugenzi we icyo ashaka. Buri muntu wese ntiyumva mu mugenzi we. Buri muntu yegera mugenzi we. Icyo mugenzi wawe gushaka yarakibuze. Igirayo. Reka nkubwire kwigirayo azoja gushaka abishakira handi. Abishakira no mu gisagara. Numara gumuvuza induru. Mureke mbabwire ngo tangira wegere mugenzi wawe igihe kigihari. Ntabwo mugenzi wawe ari umwanzi wawe. Umugore wawe usumwanzi wawe, umugabo usumwanzi wawe. Kunda umugabo wawe, kunda umugore wawe, mwegere. Iminsi Imana yabahaye kubaho si iminsi yo gupfusha ubusa. Si iminsi yo gukerensa. Murayikerensa. Ni mikeya, ni mwegerane mukunde nawe gukunde. Ariko kubiri umugore wawe muramukunda ikibazo kire. Kwerekera umugore wawe mu rukundo ni he? No mu bandi uzukabizaho umwereke umugira ngo nguyu umugabo wanje. Ugire fiere kumwerekana, ugire fiere kwerekana agi. Reka dusenge Imana hanyuma paserase. Reba hakunaniye, sinshatse ngo wivuge, sinshatse ngo uzamura ukuboko. Ariko reba aho wananiriwe. Nimba ari uguca bugufi wa mudamu we, wa mugabo nemba utagira urukundo, nemba utaramweretse ibikorwa byiza, nemba utaremeye ko musanga ibyo ufite, nemba waramuze umuci inyuma. Reka tubwire Imana itubabarire. Nitwemera tugasaba Imana imbabazi, Imana irubaka imiryango yacu, Imana irubaka igihugu cyacu. Turaba abadamu beza, turaba abagabo beza. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye, turaguhimbaje. Uri imbaraga zacu, uri ivyishimo byacu, uri amahoro yacu, uri agakiza kacu. Mana turagushimiye kubw'uyu mwanya. Izi ngo uzugirire neza. Abantu basabana mu rugo bakundirana, bishimirana. Buri muntu wese akunde mugenzi we mwishimire. Bibiri ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nakagufwa ko magufwa yanje nakara ko mara yanje. Bivuga ngo umudamu n'umugabo wabashize kugira ngo bakundane, umugore n'umugabo babane mu buzima bw'umugabo n'umugore. Nukuba ngo bara babiri wo bahinduye umwe kugira ngo batekereze kimwe, bavuge kimwe, bagende kimwe, bakora imirimo imwe. Aho buri muntu wese yananiwe, aho yishe umubabarire. Babarira abadamu Mana, babarira abagabo Mana. Mu izina rya Yesu dusabye imbabazi. Ibyo twakunaniwe, ibyo twakoze nabi Mana utubabariye. Ibyo tutakora ingo zacu, urukundo tutagaragaje mu ngo zacu ngo dukunde abagabo bacu utubabarire. N'abagore Mana utubabarire. Mwami Yesu, nituzemera tukabigendamo tuzabasha kubona imbaraga zo gutsinda Satani. Kandi umugambi munini cyane Imana yaremye yawuremeye mu rugo. Nukuvuga ngo iterambere ry'isi, iterambere ry'igihugu, iterambere ry'itorero ni mu rugo. Iyo Satani asenya iterambere ry'itorero cyangwa ry'urugo, abasenya itorero n'igihugu. Nukuri Mwami Yesu tubabarire. Ingo zacu zigende neza, zibe mu mahoro, kugira ngo tube abaturage beza, tube abayoboke beza, tube abakristo beza, dukorere Imana neza, dukorere ingo zacu neza, kugira ngo dushimishe we Mana. Ndagushime yuko ubabariye abari hano, ntabwo babuze, ariko buri muntu wese yasaje imbabazi mu mutima we. Kandi ndabizi neza nibagera mu ngo zabo baraganira kugira ngo babashe kureba izo bishe, kugira ngo babirepare, batangire umwaka mwiza wa 2023 no 2023 bishimira Imana, impinduka ndetse n'imigisha izabasha kuza kubera kuko bakoze igikorwa cyiza. Ndagushimiye Mwami Yesu yuko wababariye,
kandi ndabizi yuko baza kuganira bakaganira nk'abakristo bagatangira bagatera intambwe nziza bakereka abantu urugero rwiza bakereka abaturanyi urugero rwiza bakerekana urugero rwiza mu gihugu. Urakoze mwami Yesu kutwemera kubw'izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.